Vujica, prolazi Lovrinović, ali Vujica se odlučio da okrene igru na drugu stranu. Lovrinović, ide lopta okolo, tako treba igrati Šafradin, razvukli smo škotsku odbranu, evo prilike Šafradin, sam je bio Vujica, ali nije ga vidio Damir Šafradin, šteta. Ova akcija se mogla krunisati pogodkom, da je bilo samo malo više koncentracije u završnici Damira Šafradina. Obrate pažnju, potpuno sam Vujica, a ovako izblokiran Damir Šafradin. Jeste htio najbolje, ali sigurno da je bolje bilo rješenje da je proslijedio loptu za Vujicu. Pripremio je Kupleškić bržeg igrača, Seada Kapetanovića. Da možda još tečnija igra bude prilike bolje nego Škotska. Jednu Berović, a drugu Šafradin. 9. minut igre. Evo Kapetanovića u igri. Bravo. Lagan, dobar tehničar. Šafradin opletuje njegov pokušaj, ali bez problema za Adama Vetlova. Evo još jednom to udaca. Nije bilo jačine. Kapetanović, prolazi Lovrinović, evo prilike sada. Lovrinović, odlična povratna lopta, ali Kapetanović je bio prebrz, nije čekao tu loptu od svog kapitena na pravom mjestu, ostaje 0:0. No, u posljednjih nekoliko minuta igramo mnogo kvalitetnije nego na početku susreta, ali ona akcija kada je Šafradin bio u prilici bi nam trebala biti vodilja kako treba igrati protiv Škota. Samo brz protok lopte, dosta pasova, a ne ovakve igre. Evo vidite, to će Škoti uvijek pokušavati na snagu doći do nekog prekršaja. Evo vidite, taj moment gdje je Joe Andrew izborio slobodan udarac za Škotsku, sada moramo biti oprezni. Filipović namješta živi zid. Pokazao je Andrew da ima snažan udarac, ali dobro je, 3 igrača u bloku. Dobro je. Su odradila svoj posao. Kapetanović je to izblokirao i dalje lopta za selekciju Škotske. Prošlo je 10 minuta, dakle polovina igre u prvom poluvremenu, nema pogodaka, 0:0. Tvrda zaista utakmica kako smo je očekivali, ali sigurno da smo imali dosta bolje šanse u odnosu na našeg protivnika. Da vidimo imali izmjena, vratit će se Vujica u igru nakon što je malo predahnuo. Nije ovo onaj meč. Na početku te u Ukrajini. Smo i dobili 2:1. Nadamo se da će se vratiti u pravom ritmu u nastavak ovog susreta. Dobro si, izvuku se komentar. Lijepo sada kombinujemo. Šafradin za Lovrinovića, Kapetanović. Ajde, bravo sine. I go, body.